үгсийг сонсоод to hear in the Bible means understand. Тэгээ Библиэд сонс гэж хэлж байгаа үг нь ойлгох гэсэн утгатай байдаг. It's not just to hear. Энэ зүгээр сонс гэсэн үг. That's what the Bible says. You can hear and not hear. Тэгээ Библи хэлж байгаа танаа сонсохгүй байх боломжтой гэж. Are you with me? Because we can hear and not understand. Бид нар өөрсдөө сонсоод ойлгохгүй шүү дээ. But Jesus said, if you understand these words of mine, your life will become unshakable. Есүс тэгээд хэлсэн маа хэрэг та нар эдгээр үгсийг ойлгох юм бол та нарын амьдрал үнэхээр батлах. Why? Because heaven is unshakable. Учир нь мөнхийн улс өөрөө тийм And бат. as you begin to look into the kingdom of heaven Бид нар тэгээд мөнхийн улс руу харж ихэхэд and understand the kingdom of heaven мөнхийн улсыг ойлгож ихэхэд and connect with heaven, тэр мөнхийн улстай холбогдож ихэхэд the unshakable nature of heaven will become your nature. мөнхийн улсын тэр үс сэгсрэгдэх үн чанар нь биднийг болж ихэв. Jesus was totally unshakable Есүс бол бүрэн төгс бат нэгэн байсан юм аа. at any time of his life. Амьдралынхаа ямар ч мөчөд He was 100% God, 100% man. 100% хүн байж 100% бурхан байсан. So don't think he was like that because he was God. He was special. Тэгэхээр Есүс өөрөө юм гойршгүй бат байсан, аргагүй ч тэр бурхан байсан юм чинь битгий. Yes, he was 100% God. Мэдээж тэр бурхан байсан 100%. But yes, he was 100% man. 100% хүн байсан юм аа. So everything we are exposed to, he was exposed to the same. Тэгэхээр биднээс гардаг бүхэн түр байсан. But in everything, he was connected with heaven. Харин түүний тэр мөнхийн улстай холбогдож байсан бүхэн нь Let me show you something more. бүхий татараа тэр бас мөнхийн улстай холбогдож байсан. Chapter 3 in Matthew. Матай 3. Oh yes, I should stay one more week. Би бараг 7 хоног сонох хэрэгтэй ч юм. I have so much in my mind. Миний толгойд маш их юм байна. Chapter 3 verse 16. 3:16. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. Есүс баптизм бүхтэй хотын устгаас тэр даруй гарах үе тэнгэр заагдаж, Бурхны сүнс тагтаалгаа адил бууж түндэрлийг тэр харав. Amen. And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Тэнгэрээс энэ бол миний хайртай түнд миний таалал оршдог гэх дуу гарлаа. So when Jesus came, he came from heaven. За, Есүс ирэхдээ мөнхийн улсаас ирсэн. When he walked on earth, Тэр газар дэлхийд алхаж байсан. he was not in heaven, but he was connected to heaven. Хэдийгээр газар дэлхийд амьдарч байхдаа тэр мөнхийн улсад байгаагүй ч гэсэн мөнхийн улстай холбоотой Are you байсан. with me? Ойлгосноо тийм? Now this is the life he has designed for us. Тэгэхээр яг ийм амьдралыг тэр бидэнд зориулсан төлөвлөж зургаж When he гаргасан. was baptized in water and came out of the water, Тэр Есүс баптизм хүртээд уснаас гарч ирсэн. God could not hold himself back. Бурхан бүр ерөөсөө бие ярьж чадаа. The Father had to do something. Хүртэл бүр ястаа бүр When he saw that яг happened, энэ Есүсийн усан баптизм. because at that moment Jesus entered public ministry. Учир нь Есүс яг тэр учраас хүн нийтийн үйлчлэл. Until then he was hidden away. Тэрнээс өмнө тэр үйлчлэл гараагүй байсан We шүү дээ. hear very little about him. Бид нар түүний тухай маш бага мэддэг тэр From the үйлчлэл. age of 12 to the age of 30, 18 years, silent years. 12 наснаас 30 нас 18 жилийн турш бид нар түүний амьдралын тухай юу ч мэдэхгүй бүр чимээгүй байсан. But then he came on the public scene, Тэгээд яг одоо яг үйлчлэл was baptized in water. усан баптизмтэй Spirit came upon him. сүнс түүний дээр бууж Then the Father тэгээд эцэг showed up on the scene. тэр үнэхээр гарч ирж байна. And he spoke. Тэгээд ярьж байна. Are you with me? Ойлгож байна тийм. This is not extraordinary. This should become ordinary for us. Тэгээд энэ нь дээр бүр нэг юр бусын ачин жигтэй биш. Харин бидний амьдрал бүр байнга явж явах хэрэгтэй. This is normal Christian life. Энийг одоо нормальны христчин амьдрал гэж хэлдэг байгаа шүү дээ. The life he gave us is not just life. It's his life. Түүний бидэнд өгсөн амьдрал бол зүгээр л амьдрал биш. Энэ чинь түүний амьдрал. Amen? Amen. So he gave us a model.
Тэгэхээр тэр бидний загвар өгсөн байна. He's showing the model. Тэр энэ загвартаа үзүүлсэн. He's living the model. Тэгээ энэ загвар дотроо бүр амьдсан байна. Amen. And he builds the platform. Тэгээд тэр суурийг барьсан. So heaven can come on them. Яг тэдний дээр одоо өөрхөн дагагчдын дээр мөнхийн ус бууж That's what happened at Pentecost. Тэгээд Пентекостын өдөр тэгээд What happened for Jesus here happened for them at Pentecost, for the next generation. Есүсийн тийм ээ сүнс буусан гэсэн яг тэр үйл явдал Пентекостын өдөр дагагч нар дээр болсон юм аа. Can you say amen to that? Амин. So we have to connect with heaven, understand heaven. Тэгэхээр бид нар мөнхийн устай холбогдож мөнхийн усыг ойлгох ёстой. Let's go to the letter of Colossians. Хатасан намруу авчихсан юм уу? Colossians, what is it? Colossians, here. The letter to the Colossians, chapter 3, verse 1. Colossians 3:1. Хатасан 3:1. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Тиймээс хэрэг та Христтэй хамт амьдуулагдсан юм бол ээгүүр зүйлсийг ирсээр бай. Тэр Христ Бурхны баруун талд залж байгаа. Are you with me? Ойлгосоо. So we have to have some spiritual geography in our minds. Бид нар өөрсдөө оюун бодол дотор зарим нэг одоо сүнслэг газрын зургуудыг бий болгох нэ. Sometimes Christians say, but Jesus is walking with me. He's my best friend. Зарим хүмүүс зарим Христчүүд хэлдэг Иесус надтай хамт байх. Тэр миний сайн найз гэж. That's okay. Тэр зүгээр. But Гэхдээ that will not make your life unshakable. энэ ойлголт нь таны амьдралыг одоо гойшгүй бат болохгүй. That will not bring heaven to earth. Энэ мөнхийн усыг газар дээр авчихгүй. We have to go further than that. Бид нар бүр энэс давж гарах. Jesus is not only our best friend walking with us. Есүс бидний зөвхөн сайн найз байгаа хамт алхагч нэг юм биш. And in the morning he says good morning. At night he says good night. Өглөө ослоо найзаа өглөөний мэнд орой ослоо найзаа сайхан амраарай гэх. That's okay. Энэ бол зүгээр л дээ. That's what we do with our small children. Энийг бид нар нэг жижигхэн хүүхдүүдтэй хэлдэг штеп. I love you too, sweetie. Чамтай шүү. I love you too, darling. Би чэсэндээ таалаа. Have a good dream. See you tomorrow. Now, this is okay. We love that. Энэ зүгээр штеп. Бодож штеп. Can you talk with him? Somebody talk. But this is not kingdom life. This is just the beginning. Good morning, sweetie. Did you sleep well this night? You know, God has more important things to do than that. Amen? God has more important things to say than good morning, sweetie. Did you sleep well? Have a good night, honey. See you tomorrow. Have a nice dream. God has more to say to us than that. That's okay for a time. But there is a day in our children's lives where we don't even not anymore. We don't anymore say good night, sweetie. Have good dreams. We say go to bed. Not in a harsh way, but go to bed because tomorrow is a school day. When they're small, they don't go to school. So we can do the honey sweetie thing with them. When they grow up, their lives begin to have meaning, purpose. School, high school, university. Then we say, go to bed, no more TV, go to bed because tomorrow is important for you. Amen? Are you with me? Yeah. So when people come to the microphone and give the testimony, oh God,
God is so nice. Гэрчдэг бурхан Such a good father. He said, you know, I love you, I love you, I love you. Айгуу гоё штэ би амар хайртай. It's not a testimony of God's goodness. Энэ бол бурханы сайн сайхныг гэрчиж байгаа юм биш. It's a testimony about where you are in your life. Энэ бол зүгээр та амьдралдаа итгэлийн ямар төвшин байгааг чинь харуулж байгаа юм. Now, if you're a baby, everybody will be happy.